Pemirsa namponin arangnyane kuwentenan LPG 3 kg sekadi sane memargi ring sabotara wewidangan ring Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Tabanan saya nincap nyelehin agen miwah pangkalan gas LPG 3 kg sabewengkon Kabupaten Tabanan. Monitoring utawi seselah sani kemargiang, kaulengang ring wewidangan pancoran mas sani pinake silih tunggil genah pangkalan LPG. Raris kelanturang ring gadarate sani pinake agen gas LPG, miwah ring PT Nyo Gading Sanjiwani agen gas LPG. Kepala Disperindak Tabanan Nimade Murjani ngawedarang, seselah ring kawentenan stok LPG ring Kabupaten Tabanan sayan raja kemargiang dawek tigang rahina ungkuran, ring sejeroning nampenin arangnyane kawentenan gas LPG ring sawatara wewidangan ring Bali. Seselah inucap patut kelaksanayang, antuk nureksain langsung ring lapangan indek tate niaga gas LPG 3 kg, tur sepisanan nambakin narangnyane kawentenan gas sane ngawinang kramani osah. Risampun pemargi inucap, kepanggih kawentenan LPG 3 kg kantun aman. Sekadi ring pancoran mas to LPG kantun nagingin. Krama sane numbas gas LPG nenten kewatesin, harga taler kantun normal inggih punika pelukutus tali atabung. Punika taler sane memargi ring gadarate, stok LPG kantun aman saha krama nenten kewatesin matumbasan. Raris ring PT Nyuh Gading Sanjiwani, stok LPG taler ke kantun nang aman. Manik bisnis Bali nguning ngayang.